Dolro, tinin nang sanani nayo. World ni joto ni si youngest successful singer tongnai. Justin Bieber ni koktuma. Bobby ni saisung sak ni talent by no. Kabangma world record sabai kibika. Only 23 BC ni umur wano. Tai borok roni bekawo bini jaga bo sanamai nakha. Dolro norok boni success ni andaja. Aro jaga no chongui manu je. Tabok bini umur only 23 BC khusi. Tai 23 BC wano 13 Billboard Music Award, 8 MTV Music Award, tai 1 Grammy Music Award hai. Kabangma award bini mungkai nakha. Bini bade bo tabuk ni jorawo. Twitter ro bono 10 crore ni sipan kabang borok follow khai tongo. Tai Facebook ni kok sakangke. Facebook page wo bo karif 8 crore ni sipan kabang likes tongo. Bini joto album release ngkeno se uri dunia wo hitingai thango. Pia dolrok asa kotorma success manmani ukologo bo YouTube ni belai samung tongo. Bini bagi dolrok o bidino biskango fight hak jora nai tongdi. Hinke himdi dolrok o Canadian star ni kok tomano jeng biskang ni simi sei nai lewano. Dolrok Justin Bieber ni asaimani salangka 1994 wo London ni Ontario mungtei kaisa shohor wo. Bini mani mung angka Patricia tai bufani mungka Jeremy Bieber. Borok kaisa gya khokeno Justin asai rokha. Tai borok kaisa gya kheno Justin ni life no kaham khaina bagai kene ke support khailai tongo. Justin churai fro ni simino music belai ke shok tongo. Aboni bagai bo churai kheno piano, guitar tai drum rok tanani sereng paikha. Justin ni mabo Justin ni talent no nugai bono support khai tongkha. Justin no 12 BC ni umur wano Stratford ni kaisa local singing competition wo participate khairo jakha. A jaga wo Justin American singer Neyu ni sosik song no resap kha. Apro Justin ni singing asuk ke khana thokha kotor competitor no mesen we second winner ungman kha. Apro ni simi Justin bini gana gini ni area wo famous ngai tongkha. Tai kabangma stage show bo perform khaina ni start khairikha. Justin ni joto performance no bini ma camera wo record khayo. Tai bini friend no phona bagai YouTube wo upload khairi wo. Am tikheno Justin ni resap mungro joto testo naijagna ni start angkha. Tai borok ro khanawi belai ke khana thokjak baikha. Thik afro ni jorawo no music director Scooter Braun bini kaisa album ni bagai singer naituk tongmani. Afuru bo Justin ni resap mungno YouTube wo nugui rekha. Tei bo resap mungno belai ke khana thokjak kha. Apuni bagai Scooter Braun Justin chongni nogo call khai horwe Justin ni ma bai kok shakha. Justin no kaisa album mo resap ronan bangai. Justin ni ma Patricia o kok no khanawi belai ke khusingja. Haifanu bo believe yang tongkha a kok no tei chongui tongo abo fraud call loks ing nahi ne. Abo ni bagi bo te waisa call khai confirm khai kha. Tei Simon kha Brown kwi no Justin no album mo singing khairunani musuk jagi tongo hinai. Abo ni pore khe Justin demo de record khaina bagai jersey ani alanda o thangkha. Demo de ni sapta kaisa ni pore khe no Justin album ni bangai resapna start khairikha. Justin ni debut album recording ni kastarwano bini first song One Time 2009 wo radio station wo release khaijakha. A song release man sapta kaisa ni bisingono joto record sabai kibikha. Ar samungno Canada wo platinum te New Zealand fia America wo gold by certificate khaijakha. 19 March 2010 wo Justin ni first full studio album My World 2.0 release khaijakha. Te aroni kabangma resap mung Billboard ni top 100 to jagar jakha. Am tikheno Justin bini thung tongjaknai te berai tongjaknai umor ni bisiwono kotor world record khai tongkha. Justin resap mani kaisa baby song kabangma bisi jora YouTube o joto ni sei naijaknai video ngai tongmani. Fia Gangnam Style song 5 ro ni simike a song second number one nokor faikha. Paithagote thaisa kok thanani musungo dalro Justin ni fan Alka Deshwo jahai ke tong India wabo
asuk keno kobang tongo. Tini ni joratei asuk no dolok bwskango kotal video bai malai finai just ni success story bahai nangjakka tolao comment khai sadi. Ani channel o kotal ung tongkhainke channel no subscribe khaina tapok di. Tei ani o video no naitongma bagwi norokno belai belai ke hambai faro dal rok.